Juan Kapitulo 20. Ngeni kimumunang aldoning paruminggu, di natangya Maria Magdalena maranon. Kabang madadalumdum pa kingkutkutan, at ikit ne ing batu, makalakoya kingkutkutan. Milay yapin at minekang Simon Pedro, at king meto mayalagad, akuluguran ng Jesus. At sinabi na karela, "Lekore kingkutkutan ing Ginu, at emibalu nung nure binili." Meko yapin i Pedro, at itang metong ayalagad, at minela kingkutkutan. At miyagnan lang milay, at ing metong ayalagad, aunahan ne i Pedro, at minunayang dinatang kingkutkutan. At pamagdukuna at pamanlawe na kilub, ikit na, ing imalan al lienso, makaugse, makanyan man, elinub kilub. Dinatangya naman kanita Simon Pedro, ang makatukikeya, at linubya kilub ning kutkutan, at ikit na, ing imalan na lienso, makaugse. Ating ula sa atyo king buntok na, eneyabe makaugse ning imalan al lienso. Nunge makakalilwayang makalulun king metong alugal. Kanita linubya naman kilub itang metong ayalagad, ing minunang dinatang kingkutkutan, at ikit na, at meniwalaya. Uling ere pa akikilala ing kasulatan, king ya sukat yang subling me, ibat karing mete. Nungin niya ding alagad, minuli lang pasibayo balera. Dapot i Maria, makatalakad jalwal, lelening kutkutan, manangis siya, inya kabaping kikyakya, dinukuya, at linaweya kilub ding kutkutan. At ikit no ding aduang angel, ang makaimalan maputi, makaluklukla, ing metong king kabuntukan, at ing metong katumbanan, king kabilyan na ning katawan ng Jesus. At ila sinabi rakeya, "Babae, bakit manangis ka?" Ya, sinabi na karela, "Uling delare ing ginuko, at ekubalo nung nure binili." Inyang asabi na naiti, may likid ya nangan king gulot, at ikit ne i Jesus, makatalakad ya, at enabalo king ya i Jesus. I Jesus sinabi na kaya, "Babae, bakit manangis ka? Ninong panintunan mo?" Ya, binalak ng ya ing magmulahan. Sinabi na kaya, "Ginu, nung ika leko mekeni, sabyan mo ka na ako nung nume binili, at ako dalan ke." Jesus sinabi na kaya, "Maria." Ya, melikid ya, at nga na kaya king Ebreo, "Rabboni," aying buri ng sabyan, Maestro. Jesus sinabi na kaya, "Emo ko tatagkilan, uling eko paminukyat king igpa. Dapot umeka ka ring kapatad ko, at sabyan mo karela, mukyat ko kang ipa ko, at kekong ipa, at Diyos ko, at kekong Diyos." I Maria Magdalena mineya, as sinabi na karing alagad, "Ikit ke ing Ginu." At kingya sinabi no deting bagay kaya. Kanitapin inyang panapon na, king aldo ay ta, ing mumuna ng aldo ning paruminggu, at inyang pakakabatla ding pasbul, ketang nungnu ka rin la ding alagad, king uli ning takot da karing Diyos. Di natangyay Jesus, at tinalakad ya libutad, at sinabi na karela, "Kapayapan ke kayo." At inyang asabi na naiti, pepakit no karela ding gamat na, at ing katalindikingan na, ding alagad pin metulala, inyang akit de,
ingenu. Yesus pin sinabi ng pasibayo karela. Kapayapan ke kayo. Nung makanano ing pamitubod na kakuning iba, makanyan dakong tutubod. At inyang asabi na iti, pengis nawanan nala, at sinabi na karela. Tanggapan niya ing Espiritu Santo. Keno lamang kasalanan ding ipatawad yu. May patawad la karela. Dapot ito mas, ametong karing 12, amayayawos didi mo. Ere abe, inyang datang iya i Jesus. Sinabi rapin kaya ding aliwang alagad. Ikit miya inginu. Dapot ya, sinabi na karela. Subali mo nung akit ko karinggamat na, ing tanda rading pako. At isulot ing taliri ko, king tanda ding pako. At ipalub ke ing gamat ko, king katalindikingan na. E kung maniwala. At pangalabas ning 8 aldo, tingkeyang alagad, at tilong pepasibayo kilub, at abere itomas. Di natangya i Jesus, pakakabatla ding pasbul, at tinalakadya libutan at ngana. Kapayapan ke kayo. Kanita sinabi na kang Tomas. Iparas me keni ing taliri mo, at lawan mo ding gamat ko, at iparas me keni ing gamat mo, at isulot me king katalindikingan ko, at kasa talasalpantaya, nung talapaniwala ka. May kibatya itomas, at sinabi na kaya, Ginoo ko at Diyos ko. Jesus sinabi na kaya, uling ikit mo ko, may niwala ka. Nuwan ladetang menakit, at makanyan man, may niwala la. Dakal pang miyaliwang tanda, ing depata ng Jesus, king arapanda ding kayang alagad, ay makasulat king librong iti. Dapot deti misulat la, bang maniwala kayo, king Jesus yaing Kristo, ing anak ning Diyos, at king pamaniwala. Mirinan kong be, king Laguna.